02543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi kota ku twa ku xana n'wangulo lowu hi nga va ku i ri na wona wu nga va wu ri wihi ka mhaka leyi hi bulaka hi yona. Tirhi nhlengeletano liya ya vu-15 ya matiko ya BRICS yi sungurile namuntlha. Loko ta swi vona ku mahungu laman'wana ko va mahungu hi ku va ku ri ha mahungu timhaka ta le tikhoto hi rini mi gcine ku vona timhaka ta le tikhoto hi nkarhi lowu hi ku le ku vulavuriwa hi timhaka ta BRICS swa ha vulavuriwi nchumu loko ha vulavula timhaka ta tikhoto ku tengiwa ka ku dlawa ka Sirha Moses Maluleke swi ya amahlweni khotela henhla la apulukwa se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'we kumbe angula mukweni 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za mi nga tirhisa na nomboro leyiwani 0712659860 kambe mi nga ha tirhisi WhatsApp kambe mi ya ka Telegram ndlana ni Telegram ivi hi kota ku twa ku ri hungu leri mi hi rhumelaka roho ri ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta ntirho lowu wa timhaka leti mi nga va ku mi hi khomele tona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu hi ndlela leyi. Nokona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela ku na mudayani wun'wani a ngeti i wun'wana wa lava va hi yingiselaka swinene Afrika Wa Vulavula aka mtititi a Alteng se nta vulavula hi yena ni nga si famba ku nga ri sweswi kambe hala ka loko se ni ya makumini ya nongonoko hi ndlela yele hi yingisela kahle swinene i nawu maboko nawu maboko yena ni nga ta vulavula hi yena loko se ni ya fika makumu ka nongonoko lowu ya nawu hayi nawu nawu hi ndlela yaleyo hi ta tlhela hi bula na va ANC Limpopo ngopfungopfu ANC Vhembe va ta kota ku kumbexani va nga pfuna ku basisa July ka timhaka letiya ta ku va fike njhani ka mavito lamaya endzhaku ka loko July ku ri un'wana wa vayingiseri lava nga nghena tolo va kombisa timhaka ta ku hikokwalaho ka yini tatana Chauke va siyiwe ahandle hi ndlela yeleyo se hi yo mhaka leyi nga ta va ka hi languta ku yisa mahlweni loko hi kha hi languta ka nongonoko Afrika Wa Vulavula namuntlha kandziyisa rito ka 0712659860 u tirhisa lexiya xa Telegram ni ta ri teka riqingho rerani endzhaku ka leswi and only Afrika Wa Vulavula. kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini n'wana wa xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika Wa Vulavula. hi laha hi nga kona miyingisero Munghana Lona FM 0860002543 timhaka ti tele un'wana miyingiseri hi loyi nhleka Mhaxi na vaxini njhani? hi pfukeri hi ngo vona Hi pfukeri. Lava ku nghenelela ka liya ya South African Reserve Bank ya tona mhaxi wa mina. Ni lava ku khota leswi va nga tshama va swi vula ku let's allow due processes to unfold or to take its course. Hi le ku voneni ka institution ta ti-equity agency ti ri ku tirheni ka ntirho wa tona ka swihehlo leswi swi nga va kona ehenhla ka president. Timhaka ta phalaphala ta ha ri kulenyana no hela hi mhaka ku Hawks hi xin'wana xa swiyenge kumbe agency leyi ya ha fanelaka ku kumeka yi humesa swiviko swa yona mara letin'wani tinharhu yo fana na public protector yo fana na revenue services na lava tolo va Reserve Bank ve ri hina a hi ku voni nandzu ni twa wa yikulukumba ene a hi anticipate kumbe ku yi langutela hi lavan'wana hi mhaka ku swilo leswi swi le ka political terrain so lexi mina ni xi tivaku ku kumeka i va sentimental ka timhaka i vulavula timhaka out of anger hatred or emotions a swi vuyerisi nchumu leswi swi nga ta pfuna lava va gungulaku i timhaka ta ku va presenta new facts leti ti nga ta kumeka ti ya phikizana na ti-findings leti Reserve Bank yi nga tikuma va endla leswi vuriwaku a review application swi ya court va nga ku va na evaluation ka Supreme Court swi ya fika kwale henhla ka Constitutional Court so leswiya swa ku hi tata tiphani ti kha ti yi chuwisa ti kwata tindlayini hinkwaswo
loko va nga ri na ti-facts kumbe evidence yin'wana yi nga counter-ku leswi swi nga humesiwa hi Reserve Bank va ta gungulisa leswiya. Leswi swi hetelela swi ni fikisela ka timhaka ta ku France Mavonelo a nga hembi loko a vulavula hi principle liya yi vuriwaka core belief ni nga tshama ni khota siku rin'wana. Hi leswi swi nga ku humeleleni vanhu va le ku nyikiweni va ve le ku presentiweni hi ti-fact leti nga kona mara va ti ala mara loko va ri na ti-facts tin'wana mina a ni ta ku a va yi khoto swi ya kumeka swi kha swi ya challengiwa kona hi mhaka ku our courts they are the final arbiters loko hi ri na ti-problem ta ku fana na letiwani and then na loko ri kene a ku ri na khoto tin'wana to hindza leti ti nga kona la South Africa ti pfumela ku kumeka ti kha ti ya lavisisa timhaka ta ku fana leti a swi ta endliwa naswona so a hi za hi fikelela kwalano ha helela kwala South Africa. Apex Court, Constitutional Court na yona yi pfulekini va nga ya ka yona straight va kumeka va apply ka yona hi mhaka ku laha swo va ta kumeka va kha va hi bela huwa va nga ri na vumbhoni byo karhi kumbe ti-facts tin'wana a swi nge he pfuni nchumu. Va lavisisini va swi kumise sweswo ku laha a ku zangi ku va na swilo leswi vuriwaka a perfection or finalization or completion. kambe loko ko va na un'wana a nge swi tikomba ngeti Afrika-Dzonga se hi nghene ka part 2 ya state capture mi nga angula makwihi? I ta va a kha a hemba loko swi ndlise ku yini hi nghena ka part 2 ya state capture loko swi ndlise ku yini mhaka ku i fanele i presenta ti-facts kumbe evidence ku hi nghene ka part 2 hi mhaka ya sona hi leswi na leswi na leswi. Hi nge ngheni ka part 2 ya state capture hi mhaka ku ti-agencies leti a ti kumi vubihi byi nga ndliwa hi president Ramaphosa hi yo mhaka ku na leswi vuriwaka legal recourse. I vona nga ku swilo swi endliwanga kahle present the facts and evidence to court and then va kuta endliwa judicial review hi swi tirhisaka swona South Africa. Nemetweni Inkomo masi kheseti 0860002543 wena u ri yini kwala u nga koho valawudzi nhlaka a nge tikhesi njhani hi pfukile minjhani hi pfukile okay mhaka leyi la ku vulavula hi mhaka leyi ya phalaphala butpet ni mi yingiseri mhaka ya phalaphala yo tifana na nyala leyi nga bola loko mi kha mi ri busy mi kha mi humesa makamba lawa ya mi ku yi ta wisa ku bola yo nyanya ku bola swinene because leswi endliwaku swo hi confuse ku tlurisa leswi a hi twisisa swona. Leswi ni vavaku ngopfu butpet i mhaka ku loko mo yingisela xiviko xa public protect hi vo va hlamuselaku kahle mali lavaya va ku no mali liya yi register-iwile a ku na leswi va president va nga dyiwa xona. Hala va Reserve Bank na vona va ta yi hala va ri no mali liya hi nge vuli ku president va onhile because transition a yi nga helanga se va register njhani a tibukwini ta phalaphala kuve mali transition a yi nga fambangi. Se hi yo problem se mi vulaku se swiyenge swimbirhi swi le ku kanetaneni swi le ku kanetaneni ene hi yo problem leyi mi twisisaka ku vanhu va va na problem liya va twisisaka nga ku president lava nga kona sweswi va protectiwa swiyimo leswa hinkwaswo hi swo swi tisa ku capture-riwile la ka judiciary because a ni koti ku twisisa loko a va ta na statement xin'we a hi ta twisisa tanihi vanhu ku okay ku na 1 2 3 leyi nga humelela ene loko hi va va exonerata hinkwenu hi twisisa ku le ku tirheni ka nawu mara sekani leswimbirhi leswi lava swinharhu leswa SARS i ri no mali hina a hi voni a ku na la yi nga register-riwa sala public protector ku hava xidyo lexi va nga xi endla a yi voni ku yi register-riwile a hi vonangi nandzu because a hi vona va tirhaka laya a ku landziwi management hi landza hala ka Reserve Bank ku hava transaction liya a yi zangi yi endliwa se hi fanele hi va kwihi hina va mpele kuve kahle ku endleka yini hi ku vona ka n'wina ku nga ku protectiwa leswi swi nga dyoheka leswi ni nga swi vona ngopfu i mhaka ya ku president loko swilo leswi a ku humelela i ku va miyela va tinghenisile na vona va vulavula va ku timali leti mi vulavula ku tivile mina ni zangi ni teka mali ya government timali leti ta mina ni yo ti xavisela swiharhi swa mina and a ni yivelangi munhu hi ku no president lowa hina va kahle se lavan'wanyani va va protect mara ku na loopholes because loko ku ve transition a yi endliwangi
vanhu lava va byela ku va reporta yini ku hava na mali naku mali yi ze yi tala yi va na nomboro hambi sweswi yi nga voniwangi ku hi munhu yi va na nomboro ya kutani hi leri nge yini mativa lexi vavaka ngopfu that's why ni mi byela ku loko vanhu va lava ku twisisa ku vanhu va sungula ku nyadza njhani mfumo hi loko ku humelela swilo swo fana leswi mina ni lava swiyenge leswi swi ta na decision na hambi hi laha ku valavala kumbexani ku ri na enge ya ku no president va minandzu mara yi kuma ku a ku na stand xo yima mara loko mo teka swilo leswi ya ku sungula masungulweni ni tivutisa ku okay vanhu loko va ya Namibia a va ya lava yini vanhu va mfumo ku president va ri mali liya a yi zangi yi va ya vona se a va ripota mali ya mani hi ku ya hi reserve bank loko yi nga ri ya vona kumbexani sweswi venge xiviko lexi ta hlamuseriwa hi ku enta loko se ku yiwe a parlamente a swi antswi kumbexani hi yimisa sweswi tatani milawuti hi twa ku a parlamente va ta hlamusela yini a ku na leswi va nga ta hlamuselaka because loko mo teka swilo leswi nharhu hinkwaswo se hinkwaswo swa kanetana first yi ri mali a yi zangi hi vona yi tlhe ku no mara hi ku ya hi tact va complyile ku ta public protector a ku ka ku comply ka tax i ku vona hi voxe president va landzelela timhaka ta xibalo se kambe a swi vuli ku mali liya yi kona kumbe yi kona kambe hi matirhelo ya vona ya siku na siku na khampani yeliya va landzelela timhaka ta xibalo se ya se loko mi kha mi landzelisa sweswo mi ku president hinkwaswo leswi mfumo wu lavaka swona va le ku swi endleni kahle swi ta swi confuse loko mani lava va public protector va hlamusela ku mali ku ya hina hi xivoni xilipi xi tsariwile ku mali yi tsariwile yi kona se mi ku okay a xi ri xilipi xa ku yi tsariwe hi mani loko mina lela mani lava va ri phela ni swi tiva ku president lava nga ri kona manejara loyi a nga byeliwa ku a khoma swilo leswiya hi yena mi fanele mi lava ku nani loyi a nga hlamusela ku te munhu a ta xava swilo se hi ku okay no swa ha famba kahle reserve bank yi ri transaction leyi a yi zangi endliwa se yi tsaleliwa hina bukwini ku ve a endliwa transaction ene na ku loko yi nga endliwangi mali liya i ya yini yi huma kwihi yi nghenise kwihi Afrika-Dzonga a hi tekeni hi va mpeleleni loko kutsete mo hlangana milenge khomile 10 million loko mina ni xavisele best tihunyi a va swi ta va ta teka ni nga ngheni naswona ni nga ripotangi ni vona nga ku swi nga twakala loko ni va xavisele tihunyi ka Sundani 10 million mina va reserve bank ni nga vila leyi ya $, va ha hlalanda tihunyi a ni ripotangi ka munhu ni tshike na 10,000 ya mina na rindele best va ta landa tihunyi Nemetwi. Ekova na 0860002543. Hey, ya makale yi le ku yeni yi phasana. Xikala vito nhlakani. Inhlekani mahashi na vayingiseri. Mina mtshemba n'wena mi ta hi basela yona hi twa mi ri yini? La moni kombisa leswi mi ri xikala vito ni member ya ANC in good standing. La loyi a nga na problem la i president. Eku va fasa ni swilo leswi swi na von'winyi va swi tivaka mahaxi ku ri swi rhongo mali yi ve kona and a yi nghenangi hi tindlela ta kahle challenge leyi nga kona sweswi i ku a ku hava xiyenge xa mfumo whether it Hawks, SARS or Reserve Bank na yona parliament ku ANC na majority leyi nga ta pronounce mahaxi ku ri president va rhongo mara hi ku ya hi ntiyiso na matirhelo na vo president vo hi voxe va swi tiva ku leswi nga humela phalaphala swirhongo nkinga hi leyi mhaka leyiwani ku na muyingiseri va nga kombisa ku state capture 2 or hi n'wina mi nga endla ti-remarks ku ri a hi yona leyi na ti ta huma ntsena mahaxi andhaka loko se va next year loko vo wina ku votiwa mara loko se ANC ya ka national conference after 5 years hi laha se loko va rikholiwa loko yo wina mhaka leyiwani yi ta pfuka ene se tikhoto ti ta va kha ti yima na president lowuntshwa so challenge i ku mina tanihi member ya ANC na pfumela ku president va rhongo ko va ku hava xiyenge xa mfumo lexi nga ta ku president va rhongo mara vo hi voxe va rhongo ene i ku bvinya timhaka va kha va swi tiva ku va onhini
se mi vula ku yini n'wina mi vula ku ANC ya n'we yi capture tikhoto leti yi capture swiyenge leswi hinkwaswo hi le ka state capture 2. Yes, correct. The legal state capture too much. Mina aka branch ni branch executive member. Loko he raise that issue leto wana branch in. We are censored. So censoring ANC mash you dipping of you sukerisa a branch in. Where you are censored, he raised in ka branch ela ni tlheni va byela ni ze va kulukumba President Cyril na n'wi favor na n'wi rhandza i ta hi winisa ti-election mara lexi talaka i wrong. And loko hi langusa a handle ka Cyril as a ANC hi hava a political figure ya strong leyi nga winaka ti-election. So kahle i mhaka ya ku ANC yi tumbela hi yena ku hi ye xitlangoma a nga ta hi pfuna ku hi wina next year kumbe xana. Mara mina as a member of ANC in good standing ni tlhela ni vuya ni nga ti pfinyingi ku ri phalaphala yi wrong. And nkinga hi yo mhaka loko ku yiwa ka kambe yi va wrong njhani mi kha mi vulavula hi maveriveri hikuva un'wana vula leswi un'wana vula leswi ya un'wana vula leswi ku halwange mina ni ndle leswi ni vone leswi hinkwenu ma very hayi va kombisini kwala emuyingiseri lava ngete va vulavule ngopfu vona Pulukwane aka conference ya province hi mhaka leyi a va fanele va pfale nomo. So nkinga i ku hi le ku defendeni ka xilo xi nga defendekeki until president va step down loko va nkarhi wun'wanyana hi laha mhaka leyi nga ta pfuka kona tikhoto ti ta swinga ti famba na president leyintshwa ya nkarhi walowo. Mara mina as a member of ANC na pfumela ku ri na loko kha hi debate na tiphathi tin'wana hope debate ku hi siva murhangeri wa hina hi kha hi swi tiva ku i wrong. se swi vulaka ku yini swi vulaka ku i nkarhi ke wa ku n'we ANC ya n'we hi mi susa a ni se mi capture na tikhoto leti se kasi tikhoto a ta ha ri independent mus. Not independent. Former Chief Justice Mahashi va kombisini va nga se huma ku ri loko ti-businessmen na ti-politician va va na vudyelwane na ti-judges hi laha probleme yi sungula kona. That is why swin'wana swa statement swi siriwile na court swi sileriwa ku ri ku nga humi mavito ma ti-judge leti ti nga ndlayo ti nga hakeriwa. So nkinga leyiwani politiki yoxe ya le South Africa yi bvinyekini kahle tipolitiki ta Afrika a ti kahle. Hi ku mi ta protecta munhu mihaxi mi kha mi swi tiva ku i wrong. President Cyril na vo conscious ya vona lava nga kona ya va byela ku ni wrong i mhaka this public protector i lava xinkwa i ta yima na vona. SARS yi nge vuli nchumu Reserve Bank statement xa yona mihaxi hambileswi nga tsariwa hi xilungu a xi vulavuli nchumu. Xiri it's not conclusive leswo a va conclude nchumu a va vuli nchumu ko va statement xi nga tsariwa nga ku munhu a nga dyondangi. Why? Hi ku va capture-wile va famba na president vanhu valava i ti-capitalist. Nemetwi. Hallelujah. Hey! Na swi vona na lexi ni amukelaka xo tinqingho hi leswi mi ndla swo tolola xi tshukile leswi ma tikomba ku mi la ku vulavula hi yoho very president va ri wrong vona va le ka ANC loko hi dyondza swin'wana swa critical thinking swi vitaniwa block to critical thinking ku va mi tirhisa sweswo i reliance on authority mi ri ka mena mina ni xirho xa ANC in good standing swi vula ku ni nga ha vulitisi nchumu mina hi mhaka ku vuvele ka xirho ai Mateo ai tweni ku mangu ya wara ya n'weta emsekwini hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano hi ta vulavula na dokotela Makhubele lava hi nga ta ka hi bula na vona hi timhaka ta vukona bya BRICS a yini ka tatana Hlulani Fanuel Magayisa kaisa hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Eloy Richard, Playfontaine, Musina, kuyafika eBay Bridge. Send me your location. Inawele 91.9 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Palamende ya rixaka. Hlangukisiwa kumbe ku vuliwa ku boxiwa kuno commission leyi yi vekile vamana. Xana ku ya fikwa rini aka themele Ramaphosa nga sayina ku ta famisa yone ku ta bala mhaka Zuma until theme ya Ramaphosa yi zahe. Palamende ya rixaka. Le eAfrika wa vulavula. emakuve na rumbirhi timinete ntsena ku bela ora ya 12 tiko hinkwaro kule ku vulavuleni hi nhlengeletano ya vu 15
ya matiko ya BRICS laha ku nga Brazil, Russia, India, China na Afrika Dzonga. Se ku nga leswi sweswiwani ku na nhlengeletano yi vulavulaka na van'wamabindzu kahle ku ya vulavuriwa yini ka tinhlengeletano ta muxaka lowu hi nga langutela yini swo vuyerisa mina na wena kwalaho nga kona. Dokodela Kingsley Makhubela hi na vona a layinini ku va hi ta bula na vona va hi nyika xifaniso xo kahle ka timhaka ta matiko yo hambanahambana, matiko mambi ku va kha ku vulavuriwa yini tanihi mutivi loyi a langutanaka na timhaka toleto. Mgwena inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM? Inhlekani Khalanga mpfukeni. Hi pfukile n'wina minjhani? A hi valaka. Loko ri nga ni mi vona ka TV ni ku na mina lembe rin'wana ni navela ku ni fana na dokodela. Nyikeni mike ya n'wina ni ta tshama ka xitulu xa n'wina ni vulavula na vaaki va n'wina. Dokodela ku na ku langutela kukulu ka nhlengeletano leyi nga va emilon'wini ya vanhu kusukusela kwele ka loko khoto ya misava yi humese xileriso xa ku president wa Russia loko o ta haleni fana khomiwa sweswiya swa ku taniya ku fika namuntlha loko se nhlengeletano leyi kha yi sungula. A hi sunguleni kwalani ka ku loko nhlengeletano leyi fane yi va kona yi va yi kha yi suka kwihi? Nhlengeletano leyiwani i hlengeleta tanihileswi wa mi vula Khalanga ku ri i Russia, i Brazil, i India na hina matiko lawa a ntlhanu wona loko mi langutisa economy ya vona i 28.6 trillion dollars. And loko mi langutisa economy ya hina la Afrika Dzonga hina 419 billion a economy kulukumba hina matiko lama man'wanyana i trillion dollar economy. So that's why mi vona ku ri vanhu vo tala va lava ku tikuma va ri ka nhlengeletano wa BRICS. Tanihileswi mi nga swi vurisa hi swona nhlengeletano wa BRICS wu lava vanhu vo tala va lava ku kula, ku na matiko yo tala lava lava ku nghena ka wona, and i xilo lexi nga ta vulavurisiwa hi xona aka masiku lawa taka ku ri i va mani i matiko wahi laha hi wa hoxaku ka nhlengeletano wa BRICS, hikuva nhlengeletano wa BRICS na wona wu cinca ndlela leti misava hinkwayo, matiko hinkwayo la misaveni a fanele a relate hi kona. I mhaka ku ri aka leswa mabindzu swa business mi kuma ku ri i America na Europe lava va dominate swi swa cinca sweswi. A hi sunguleni la ka mabindzu vukona bya BRICS byi pfuna yini kumbe byi pfuna njhani ka mabindzu ya Afrika Dzonga na Afrika hi ku angarhela, kumbe na wo matiko lama nga koho ma nga swirho swa BRICS? Kalanga matiko a BRICS ana ti foreign reserve leti ti ringanaku 4.6 trillion dollars. Loko mi langutisa vanhu emisaveni hinkwayo population it's about 8 billion, and 41.5% ya vanhu la misaveni va le ka BRICS. Leswi swi endla leswi va swi vulaka ku ri economies of scale, swi vula ku ri hi ta kota ku xavisela vanhu vo tala swilo leswi hi swi endlaka la. Loko ho kota ku xavisa hi leswi vidiyela manje va yi dlelela ku humesiwa malamula kona, mi teka malamula la swividiyela hi ku munhu un'we a China u dya lamula rin'we hi n'hweti, hi vulavula hi vanhu va about 1.3 billion. Swi vula ku ri loko lamula rin'we ri ri $1 hi ta endla mali yo ringana na 1.3 billion hi n'hweti. I leswi swi nga kona leswi swa vanhu vo tala va lava ku nghena aka BRICS leyiwani. Mara varhangeri va hina sweswi va vulavurisana hi mhaka ku ri matiko la fanele a nghena ka BRICS i matiko a njhani, fanele va va na ku tikhoma ka njhani. I swilo leswi swi nga ta lunghisiwa hi varhangeri va hina aka masiku lamambirhi la taka. Hikokwalaho ka yini swi va na nkoka sweswo? Swi na nkoka Kalanga hi mhaka ku ri loko mi rhamba vanhu ku ri va ta hlangana va va part ya nhlangano lowu wa BRICS, fanele va tiva va na ku khoma loko ku nga acceptable ka ti-members hinkwato.
swi kota ku pfuna ku ri va nga phindi vanhu va fika va nghena ka BRICS ku phinda ku lwiwa ka BRICS ku hava leswi endlekalaka ku hava ku ri ti-economy ya kota ku xavisela vanhu van'wanyani mali leyi fanele hi tirhisa ku xava swilo ka matiko an'wanyani ya ri yona dollar leyi nga problem hikuva mhaka leyi nga ta vulavuriwa na swona sweswi i mhaka ku ri loko hina hi endla mabindzu ya hina na Russia or na China hi nga tirhisa mali ya hina hi nga tirhisa tirhandi ta hina hi nga tirhisi mhaka ti-dollar hikuva hi hava control ka mhaka ti-dollar na mitwa mbulavula hi timhaka ta swi nga va swi ri kusuhi ku fika kwihi kusuka kwalani ka xiyimo xolexo hi ku ntwa ku ri na ku chava swinene ku vulavuriwa hi timhaka ta ku loko ko tshika kumbexani tiko ro fana na Saudi Arabia xikombiso ri va xiphemu xa BRICS swi nga endla ku dolara yi khinsama swi le kusuhi ku fika kwihi swiyimo swa muxaka lowu dolara na sweswi bona vinyi va yona maAmerika loko mi langutisa van'wamabindzu wa Amerika va vula ku ri xi lexi xi nga endlakala Amerika ka mfumo leyi nga va kona Amerika i ku endla dolara va yi vitana to weaponize the dollar hi mhaka ku ri manje ku yiziwa dollar ku punisha ti-country tin'wanyana leti maAmerika va nga twaniki na tona vanhu vo tala va famba manje a va ha lava ku tirhisa dollar Saudi Arabia na sweswi yi xava oil ya yona a Russia and Saudi Arabia hi vona va endlaku va producer ku oil yo tala ngopfu la misaveni but va xava leya le Russia va yi tirhisa a kaya va teka leya vona va yi xavisa va xava ya le Russia va tirhisa mali ya le Russia mhaka ya petrodollar se yi herile hi mhaka leyi kwatisaka maAmerika ngopfu va zamele murhangeli wa le Amerika ku ya a Saudi Arabia zama ku lunghisa mhaka ya petrodollar but Saudi Arabia na yona ya huma ka yona mhaka leyi hikuva va vona leswaku ri ku va na kota ku xavisela vanhu lava 41% of the global population only 3 countries loko va na ti-country tin'wanyana leti nghenaku ku ta va na domination ya economies of scale vanhu vo tala va ta va ri ka BRICS hi yona mhaka leyi xavisaka vanhu va matiko yo fana na va America na vo Europe and so on se hi mina na n'wini futhi ni la ku endla xihoxo ni ri mina na n'wini hina va mbuyangwana hala hansi ke loko ku ka ku endleka leswi nge le ku endlekeni hi kuma yini loko economy loko hi kota ku xavisela vanhu swilo swa hina i swilo leswi fanele swi vulavula mina leswi ni swi vonaka ku ri mfumo wa hina fanele swi endleli khalanga ku na xilo lexi vitanakuwa a ni tivi hi Dzonga hi ta kwini maritime transportation loko mi langutisa maritime transportation opportunity leti nga kona Afrika Dzonga a fanele yi endle part ya maritime transportation legacy ya yona hikuva hi ta swi kota ku xavisa ti-produce ta hina mabanana laha humaka le ka vo Madzivandlela timengu leti ti humaka laha hi ta kota ku ti hoxa swikepeni ti famba within a short space of time ti ta va ti ri a Asia ti ta kota ku ya fika a Brazil na South America it's so strategic maritime transportation and hi ta swi kota ku ri sungula ku endla na ti-business ta vanhu la fanele va ka swikepe leswo transporta swilo hi xavisa ti-resources ta hina la ha exporta na timovha na yini swi vanga ku ri vanhu va kuma mitirho la kaya hi swona leswi swi langutaka leswi loko ikhonomi ya hina yi kula vanhu va ta kuma mitirho sweswi vanhu va xanisekile about 32% ya population ya hina more than 32% ya vanhu va la kaya va hava mitirho ku ta kota ku va na mitirho loko mabindzu ya hina ka ra kula hi kota na ku xavisa na amatikweni an'wanyana hi kota ku exporta swilo swa hina amatikweni but hi kota na ku tisa technology aka matiko lawa leyi humaka ka matiko lawawani matiko yo fana va Russia va China va advance technology hi tirhisa 5G sweswi aka ti-mobile ta hina la kaya 5G ya technology leyi yi huma a China yona leyi hi tirhisaka leswi wa mona na data ya hina ya hi karhi yehla hi kota ku xava kahle manje ni le ku tivutiseni ku ka xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi maAfrika-Dzonga hi na mintlhontlho yo hambanahambana hi ya humisa ku yini hi ku ni hlaye kun'wana namuntlha la dokodela a ni tivi kumbexana ni nga fanelanga mbilu ya mi yi vava va ku i CEO ya Transnet yi vilerisiwaku hi ku lunghisa xiporo ku xi tirha kahle hi mhaka ya ku lava nga na tilorini va ta helela hi mintirho swi vula yini hi swona leswi karataka ngopfu ni xi vonile statement lexi xa manana loyi la vulaka ku ri loko ho lunghisa swiporo
swilo swi famba hi swiporo vanhu va lava ti-business ta malori va nge vi na mintirho mara mali loyi wa rivala ku ri aka swiporo ku lunghisa swiporo na switimela kusuka a Giyani mi ta laha a Joni laha swi ta teka mali yitsanani ngopfu vanhu va ta kota ku vhaka vanhu va ta kota ku vhaka va vona tifamily ta vona lava tirhaka la mara swi ta pfuna ngopfu na ku fambisa swilo leswi swi produce-aku hi switimela hikuva tilori ta durha tindlela ta hina a ta ha lunghanga ku onhekela tindleleni mara loko hi lunghisa swiporo ku ta va na mintirho yo tala makhumula khale khalanga ku na vanhu vo tala lava tirhaka lava xavisaka matikiti a switimela lava lunghisaka swilo leswi mara na hlamala loko manana loyi a vula ku ri loko hi lunghisa swiporo swi vula ku ri vanhu va malori va nge vi na business a hi swona leswi a hi swona leswi fanele hi va hi swona fanele hi lunghisa swiporo swa hina hi mhaka ku ri swiporo swa hina na switimela khalanga i swilo leswi nga ta pfuna ngopfu ku transporta swilo na ti-accident leti hi ti vonaka la magondzweni ya hina ti ta hunguteka ngopfu hi mhaka ku ri sweswi loko mo vona tilori leti nga involve ka ti-accident na yini leti fambisiwaka swilo etindleleni i swona swilo leswi onhaka leswi kambe xiyimo xo tani hi huma njhani dokodela hi ku hina vona vanhu swi vula ku vanhu lava va nga hetelela va hlayiwa ka vanhu va lava hi vulavulaka hi vona loko president va vulavula hi timhaka ta ku na vanhu va sabotajaka hi ku loko se ku va na ku munhu se mina loko ni kha ni haxa laha ni pfani ku heyi hambi switichi leswin'wana swi le ku yingiseriweni ke swantswa ni pfa ni timanyana ku va ta kota ku yingisela van'wana a hi swona a swi vuli ku n'wana na n'wana i fanele a khoma la nga khoma kona khalanga mina varhangeri va hina i swona swilo swi famba swi lunghisa leswi loko munhu a nga manana loyi a nga khoma Transnet a vulavula swilo swa so swi vula ku ri a nga swi tivi ku ri tiko ra hina fanele ri tumbuluka njhani a nga swi tivi history ya switimela eka ntumbuluko wa tiko not la kaya ntsena America na le kwihi va ve ku fika ka industrialization ya vona hi mhaka ku ri va tirhisa switimela ngopfu transport ya switimela yi cheap ngopfu yi hundza vana vanhu va tilori ku ri swi durha njhani swilo swa tilori ku transporta swilo loko ku ri switimela a swi tirha kahle from a tihava ta hina ku transporta swilo hi tiyisa kwihi hi swi yisa la swi ta la Joni na a swi ta pfuna ngopfu siku rin'wana khalanga a ni twa mhaka ku ri swihahampfhuka a swi koti ku lenda la a O R Tambo hi mhaka ku ri transportation ya oil ya hina from Durban yona yi nga problem ku hava jet fuel and kasi loko swiporo leswi a swi tirha kahle transportation leyiwani ya jet fuel from Durban ku tala a yi ta va easy hi mhaka ku ri sweswi hi tirhisa tilori ku transporta yona loko yi nga tirhisi tilori hi tirhisa ti-pipeline letiwani leti vanhu va ti sabotajaku va endlaku yini but loko switimela a swi tirha kahle a swi ta pfuna ngopfu a hi varhangeri lava hi va lavaku ka swiyenge swa nkoka leswi swi nga tiphuphuka ku kula ka ikhonomi ya hina kambe a hi tseleni dokodela loko BRICS summit leyi yi hela ni ta lava ku twa ku hi ku vona ka n'wina yi fambe njhani kambe hi ku langutela sweswiwani ma langutela yini hi nga se kuma a ni ngo loko se yi ta va yi hundzile hi nga ta languta ku yi fambe njhani kambe sweswi hi ku langutela mi langutela ku hi huma na yini la swimbirhi swikulukumba leswi mina ni nga swi langutela aka BRICS leyiwani leyi ni nga langutela ku ri varhangeli va hina fanele va vulavula hi swona i ku pfumelana ku ri BRICS leyi ta kurisiwa njhani hi xi xo sungula xa mbirhi ku pfumelana hi mali leyi nga ta tirhisiwa loko hi xava swilo aka matiko an'wanyana laha nga part ya BRICS na lava va nga ri ku part ya BRICS hina loko hi lava oil ya hina from Iran sweswi a swi koti ku xava oil ya hina Iran hi mhaka ku ri fanele hi tirhisa dollar Iran yi na ti-sanction ta ma-America kasi loko hi swi kota ku tirhisa rand ya hina hi xava oil a Iran petrol ya hina la yi ta chipa ngopfu so hi langutisele ku ri ku ta pfumelaniwa ku ri ku ta tirhisiwa mali yihi and leswi mina ni swi hleketaka ku ta endliwa leswi swi vitanaka a basket of currencies leti fanele ku pfumeleriwa hi tona va pfumelana hi tona ku ti ta tirhisiwa njhani i leswi hi nga swi langutela ngopfu swilo leswi swimbirhi aka mina khalanga swin'wanyana leswiwani swi ta longa mara loko hi lunghisa swilo leswimbirhi I think yi ta va yi fambe kahle summit leyiwani hi leswi ni swi vonaka hi swona a ni ku hetile dokodela kambe loko mi vulavula hi timhaka ta oil ha ri na ndhawu yo hlantswa yo cinca oil hi ku ni tiva va kha va ku vele ku pfalapfaleni hi yo mhaka Afrika-Dzonga yi le ku mi swi vitana yini hi ririmi leri ra n'we ra xibindu deindustrializing a ka handliwi timhaka ta ku kumbexani ku ta xaviwa yi ri oil yimbisi ku vhe ku xaviwa ku ri
ti-finished product ta petroleum oil ta tirha tanihiloko ku langutisiwa ti-electrical car na swin'wanyani mara sweswi tanihiloko hi vulavula khalanga xin'wana na xin'wana lexi xi tirhisaka laha kaya hi tirhisa oli hi lava ngopfu and that's why oli durha ngopfu not hina ntsena na vona le America oli va yi lava ngopfu mara Russia va producer oli va yi xavisela everyone va xavisela India oli yo chipa ngopfu and economy ya vona yi kota ku tirha kahle i leswi fanele swi languta hina loko yi kota ku tirhisa tirhandi ta hina hi xava oli ya le Russia swi ta hi pfuna la ku ri na ti-transport ti-taxi leti hi ti tirhisaka ti va chipa timovha ta hina hi kota ku tata tithangi ta hina hi mali yitsanana mara sweswi a hi swi koti leswi hi swi amukelaka entirhweni na ku xava oli a swi pfuni a ni hleketa siku rin'wana khalanga kumbexani fanele lava bayisikiri sweswi ni famba hi bayisikiri hi mhaka ku ri a na ha swi koti ku xava petrol emovheni no dokotela hi ta swi vona hi ta vona ku hi ta yi huma njhani kambe mi swi sitani khesini nkarhi wa n'wina dokotela ku va mi bule na hina inkomo khalanga inkomo mi hi yimela kahle hi ta va hi langutile hi ta mi vona kwala ka tithelevhixini na kwala mi nga ta mi kha mi vulavula mi ri koho loko se yi herile summit leyi kwa hala ka va ra vuntlhanu hi ta twa ku yi fambe njhani inkomo khalanga inkomo dokotela i sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bula na vona i dokotela Kingsley Makhubele va bula na hina tanihi mutivi loko swi ta ka timhaka ta vudyelwani bya matiko hi ndlela yaleyo se na ku pfumela ku twa wena ku na n'wi mi tiva ku swo tiva hi pfuneni ku twisisa mhaka yaleyo timhaka leti ta ku va na switichi swa laha ku cinciwa ku oyili yi va mafurha ni tiva Afrika-Dzonga switichi swoswoleswo swi kha swi ya swi hunguteka loko ku ri ku a swi lo hela ku a swa ha ri kona yo vhe yi xaviwa yi ri diesel yi xaviwa yi ri petrolo yi xaviwa yi ri antivi nako u ri yini wena hi varhangeri vo fana na lava vo vula ku hi nge lunghisi hileswaku i vhe i n'wi vona munhu loyi ku lava va tilori va n'wi mara va n'wi capturini hileswaku se va n'wi teke va n'wi hoxe xikhwameni ku hayi swiporo swi tshikiseni sweswo hina hi ta kota ku dyela hi tilori hina hi kha hi durheriwa mapatu ya kha ya hlakala a hi mi twenini mingisero mene 0860002543 mi nga tirhisana mathevula dpr sabc.co.za nongonako ya Afrika wa vulavula na teka riqingho ra rondaka leswi hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM lava va lange ku va nga tiviwi i nhlakani xikalavito kalanga njhani pfukeni n'wina mi njhani papa wa pfukile ina munhu lavula hi one or two things ne xo sungula hi leya lava ka Transnet vanhu va lava yaleyo i khale ri kona loko mo cheka ka ti-politicians ta hina loko mo vona tiraka leti ng'wanang'wana la ndleleni la i ta vumani majority ta tona hi to hi nga hlaya mavito ra munhu hi homu i ta ti-politicians ene swi lo endliwa intentional ene ku yi pfuka Transnet hi vona hi tivisiso swa khale swa ku xitimela xi suka Cape Town za xi ya fika Missing swi ta tika because va le ku dyeni se swi vula ku hi nga hlupheka hinkwenu hi helela ntsene hinkwerhu hi helela a swi na mhaka ntsene vo va ri ku dyeni khalango hi fiki ka xiyimo xin'wana nivo lexi hi nga xi lemukiki tani vanhu vo tala hi lexi loko hi nghena ka tipolitiki a hi ngheni ku tirhela tiko hi nghenela ku tirhela hina na maxaka ma hina hila i xiyimo lexi nga kona ene ntiyiso loko wo languta hi mhaka leyi mi ta swi vona ku humelela yini because a hi langutiseni va ti-politician hi vona va fumaka hi vona va dyaku kahle ku tlula hina hi nga va teka hi va yisa hi va nyika matimba malama eka nkarhi loyi hanyaka eka wona hi yo mhaka matsundzuka loko ku ta timhaka ta COVID a ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta ku n'wana swimanimani hi ya nga kuma kontraka ya yini n'wana swimanimani ya swa ti-PPE sweswo hinkwavo ku ri vana van'watipolitiki hi so ni vhe ni vula kwala ka radio mi ni hleka nkarhi wun'wana ni kombeteni wun'we hi hina hi ya ka xikolweni hi te hi hina hi ya ka xikolweni na van'wana hi ya vombuya n'wana hi hina hi ya ka xikolweni hi ya dyondzela hi vana ti-business what hi vana yini hi vana maphepha hinkwawo mara vana va ti-politician ni kombeteni wun'we loyi a tirhaka kun'wana a handle loko a nga ri businessman ene swa yena wa hi kuma thendara easily vana va ti-politician hinkwavo loko va va kusuhani na politician u ri n'wana politician hayi ni nga hlaya vo duduzani hi va u tshama u ngheni kwihi xikolo u na qualification yi duduzani mi yi tiva mara he's a what he's a multi-millionaire
so ikhombo leri nga ka rona so mara maAfrika Dzonga hi fanele hi pfuka hi swi tiva leswaku loko hi lava ku teka mfumo hi veka mavokweni ma hina a va dlaya tithendara khalanga hi tlhelela ku tirheni hinkwenu hi dlaya thendara ku tirhiwa ku nga tirhiwa ene mi va kahle muni byena loko ku xaviwa loko ku xaviwa movha swi nga vekiwi ka xikalavito va ku xikalavito ya xavaka timovha ta mfumo hi ku na hi dlaya kuma mali ku hala swi swa n'wina a swi dlayi twanani mi xava sweswi mati ma 5 rand na ma kuma hi 20 rand ena question umunhu 15 rand leyi ambula ka yi nga ta endla swin'wana masaku mati ma xaviwa kwihi me xava mati xikontiri hi lexi kontiri sweswi loko ni cheka n'wana wa civil engineer a byelaka a kilometer is 1 million ku endla xikontiri ku endla xikontiri xexo public works yi endla yini loko no n'wi vutisa kumbe mo ni tsala yona public works va tirha public works va endla yini va tirha ku pfala ti-pothole ti-pothole a va ha pfala ti-pothole ti nyikiwa ti-private companies no tihakeri mitsu tihakeri leswaku se ti lo hakari mitsu ti ri hakile a ka ha fambi nchumu ngomiri 0860002540 kumbexani na yeleyo mpela ya ku vana van'wana tipolitiki hinkwavo van'wamabindzu va swi dyondzile kwe hileswaku loko hi rhuma va ba vona na vamhana vona hi ku famba mi ya hi yimela leyi vamhana kona bako loko va fika va vhela ku n'wana ngo le ka mfumo wa ka hina hi ta va hi kha hi lava swipedi vhete ya vona ku wena i na khampani yo nyika swipedi loko hina ene hi nge hinkwerhu hi fika hi ku sweswiwani hi ya ku yingiseleni ku hi nkarhi wa covid ku ta laveka yini hi yo mhaka a swi ti hi swi vona ku i va mani va nga dya mali ya covid hi ku kuma tikontraka hi fanele hi swi tiva swi ta hi pfuna sweswo tani mi ta twa ku i n'wana wa swimanimani na n'wana wa swimanimani na n'wana wa swimanimani wa n'watipolitiki xikalavito nhlekani mina ni nge yivi xikalavito khalanga hi n'we swi nga ta misambo letiyani swi nga ta mixa swikalavito swi tele ngo namuntlha hi n'we lava vo va na laki ro kotlana na vanhu vo khomiwa nkuzi hala ka swikhopo vhiki na vhiki mani siku na siku va kha va trapiwile a ni va ni kha ni ya kani ku ni va nyika lifiti va ala ya mina kasi va ya ku biwile mi nge ni khalango a ni munhu wo titivisa ngopfu mara ni nge namuntlha ni ku hi mina Disney Sambo wa letiyani wa branch ya ANC ya Ward 3 N'wabeku branch a Tiyani in good standing ni branch ni la khadi ra miri ra ha ri kahle ngopfu a ri se expire why ni vula leswi ni anla ku vula ku leswi swiyenge swa mfumo swi nga teka xiboho vanhu vo tala including NEC ya ANC va seketela kumbe va yima hi leswi swiyenge swa mfumo swi nga teka xiboho hi kona hi mhaka ku a hi ro sungula a vuton'wini swiyenge swa mfumo swi teka swiboho leswi favoraka president na leswi nga against the president of the ANC mi ta tsundzuka n'wina khalanga ku ri ku na xiboho lexi nga tekiwa xi vuyisela khale ka advocate Mukhwebane ku ri president va loser va xi apila khoto yi tekile that decision because the president was wrong if I'm not mistaken ibe president va hatla va xi apila a yi ti president advocate va vuyela entirhweni khoto yi teke decision ya ku ri ANC a yi humesi matsalwa ya deployment committee ku wina DA ni le ku address ka issue ya ku ri loko ku ri ku tikhoto ta hina ti capture wile ANC under president Cyril Ramaphosa yi lose ti-case totalo hi na ti-case totala leti winaku hi EFF including ya kill the boys kill the farmers a hi twa ku vanhu va ku judiciary has been captured loko ku wina DA yes na wu right the judge at the capture one loko ku wina the sitting president then ti capture will a hi swona a hi pfumeleni ku hina mavonelo ya hina lamo ka ma nga ri ki mavonelo ya nawu wu swi vonisa swin'wana ende loko ku ri ku nawu wu rhongo wena khalanga ku na high court ku na Supreme Court of Appeal ku na le ku nga na va Judge Raymond Dzonga swiyenge hinkwaswo sweswo ka fambiwa all the processes lexi ni lavaka ku ala xona loko ni kha ni huma a hi pfumeleni ku ri loko munhu a ri membara ya ANC BEC ka ANC yi hava matimba ya ku discussa national issues to fana ta president na phalaphala
anthebi mina ni ve member ya BEC for many years. ANC take a decision ka national as a national executive committee ivi yi rhumela ti province yi rhumela ti region ti vitana ti branch va byela ku ri ANC take a decision NEC ka phala. This is the position. You don't discuss because the highest structure of the ANC has taken the decision. Loko ku na branch leyi nga discussa phala yi discuss phala yi nga discuss va ANC yi tshama yi nyika vanhu mandate ya ku discuss swi tsate loko hlongoriwa malimi ti branch a ti pfumeleriwangi ku discuss that thing. NEC take a decision yi rhumela ti deployees ta yona ta national ti famba na ti region na ti province va hi byela leswi NEC yi nga teka swona leswi DC yi nga endla swona leswi NEC yi nga teka swona ku ri ku va na nomo wun'we hi leswi na loko ku hlongoriwa bandi holomisa ANC yi ndle sweswo yi rhumela vanhu va famba hi ti region na ti province ne ka ti branch va hi byela xiboho xa ANC hina at a branch level a hi discuss swi sweswo hi mhaka ku vanhu vo tala lava nga ka branch na vutivi byebyo bya ku discuss va nga ri na byona na loko va ri na byona they are few se hi nga mislead vanhu hi mhaka ku branch ya ANC yi nga discuss timhaka ta national it is not true loko ku ri ku yi discussile branch yaleyi a yi fanele yi vitaniwa ka DC loko ku ri ku region yaleyo swi tiva a va fanele va vitaniwa ka DC va ta vutisiwa that BC ku matimba ya ku discussa phala va pa kuma kwihi nemetweni danke ya kule ku tikini un'wana yimela tlhelo ra yena n'wemerini a hi kumeni mahungu ya misava hi laha ya landzelelana na tatana hlulani fanuel magaisi kaisa isweswo vayingiseri va munganalo na FM xifeme xa vumbirhi lexi anakona ku Afrika wa vulavula kheseli papa hlulani fanuel magaisa na mahungu ya misava ya awara yan'we man'wana mahungu ya ta landzela sweswi awara ya mbirhi tlhokomaka ta kona ya hafu ku bila awara yan'we loko mina no huma so ivi nokona ku dzumela mina wu ya mahlweni kwala ka munghana lona FM tolo ku hume xitatimende hi va ANC lava va kombisaka timhaka ta vembe va kombisa timhaka ta ku tiyisisa mavito lawa va nga hetelela va ya xaxameta loko va ya languta ngopfungopfu ka timhaka ta lava nga ta yimela ku langwa ku va nga hetelela va va premier va masipala ka masipala wa Collins Chabane se hi twenini ku leswi a swi vulavuriwa hi un'wana wa vayingiseri a ku ri swi hi ndlela yeleyo ta va yi ri na vona va ANC a vembe hi bula na vona ku hi ta kota ku va hi twa ku xana xiyimo xi njhani ni bula na vona ndzhaku ka leswi buti Pet Kalanga na muhumelerisi timhaka ta phalaphala farm ta ha ya kule yana swivutiso tala vhela mbirhi izi ri tiko hambi ku van'wani va sapota ku swi right mara swi languteka nga ku jaji ta hina kumbe hala ka vukorhokeri bya tijaji ku na capture-wini na ka ti Reserve Bank ku capture-wini president a hlamuli ku mali liya i ya yena hi ku i vulini ku mali i ya yena loko a ri pulukwana i xasa to mara swi jika hi ndlela swi jika yo swi hisa kun'wana but ti manje Godfrey Botini Vashomi Khalanga mina Mbekwa xiviko lexi xi nga humesa hi va Reserve Bank ku va basisa president Ramaphosa ni vona xi nga hoxekangi swinene leswi swi ta endla leswaku vandla ra ANC ri kota ku gangisela tivhoti eka lembe leri taku ri ntshunxekile hikuva loko a swi nga ri tani a swi ta vanga ku avana exikarhi ka vandla hikuva hambi ti ri tiphati letin'wana leto kaneta a ti kume ndlela yo va ti karhi ti ta sola vandla ra ANC loko ku ri Reserve Bank a yi nga endlangi leswiya se leswi Reserve Bank yi nga swi endla hi leswi swi nga ta khulelela vandla ra ANC leswaku ri kota ku tihlangeletela tivhoti hambi vu ri vurhangeri bya president byi ta languteka byi karhi lebyi byi nga lulama exikarhi ka vandla ra ANC inkomu laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka munghana lona FM makomba ndlela hi laha hi nga kona mingisero munghana lona FM mani ya ka mbulavuleri wa REC ya vembe nkulukumba Gumani Mukwebo Vakwevo inhleka minjani hi pfukile mu humese xitatimende xi kombisaka timhaka ta mavito lama mi nga ya rhumela ka province ku va nga hetelela wun'wana wa vona a va
meyara wa masipala wa Collins Chabane. Mi nga hi byela sesigumani ku mi fike njhani ka mavito lama? na khensa even meeting mavhiki mambirhi hambi manharhu ma nga hundza aka meeting wa kona hi ya langa mavito manharhu aka mavito manharhu nga manlanga a ku ri vito ra meyara banga kona sweswi a Collins Chabane ku nga comrade Shadrack Maluleke na comrade Faith Jauke na comrade Zanele Sunduza. Ivi comrade Zanele Sunduza va ya tsala papila ra ku vona a va available ku ta va ka mavito manharhu. Se hi boheka hi mhaka ya ti-guidelines ku ya tlhelela ndzhaku ka meeting ya langa vito rin'wana ra vunharhu. Hi fika ku REC yi tshama yi pfumelelana aka vito comrade Simon Mavikana ku va aka mavito manharhu. Comrade Simon Mavikana since ku sungula masipala wa le Collins Chabane hi 2016 a va ri aka exco ya masipala wa le Collins Chabane. Loko hi langa mavito manharhu muhashi hi languta leswi landzelaka mhaka ta educational background na mhaka ya experience aka nhlangano na mhaka ya ku tiva governance. A swi tiva kambe ha boheka ku aka hinkwaswo leswi swi endlaka hi fanele hi cheka na mhaka ya gender ku fana ku va ku ri na munhu wa xisati loko ku yiwa aka ti-interview teto. Hikokwalaho ka yini mi languta swi swo fana na educational background? Timhaka ta ku munhu i le ka position ya njhani ka ANC a swi na mhaka? Hi languta na sweswo hi mhaka ya ku ku laveka meyara loyi nga ta kota ku hlaya muhashi ku ri management wu nga n'wi rhangeli ku va wo rhanga ku i masipala ku ri ku MFMA yi clear ngopfu muhashi ku na political component ku va na administrative component mara political component hi yo yi rhanaku masipala ku make sure ku ri services ti heta ti ya evanhwini. So hi lava munhu loyi a nga ta kota ku hlaya na ku twisisa ku ri masipala i yini, service delivery i yini. Kambe muhashi loko hi langa vanhu a hi langi ku munhu i langiwe aka xitulu xihi, hi langa hi tisa vanhu hi ku munhu yaloye i membara wa ANC i ve kona aka ANC nkarhi wo leha nkarhi wa njhani. A swi vuli ku munhu o boheka ku va ri REC member muhashi hambi a ri handle ka REC. Kun'wani mina ku teka munhu ku munhu yaloye i MP nkarhi wo leha i ve MPL i ve mukhanselara nkarhi wo leha mara na record ya yena aka nhlangano ya ni komba ku munhu loyi wa ti twisisa tipolisi ta ANC aka local government ku ANC yi lava ku ta achieve yini loko swi ta aka vanhu lava yi va sevaku as per its values and the characteristics of the African National Congress muhashi. Kuve loko mi teka ku na leswi mi nge ri i ku co-opta n'we tanihi REC kumbe n'wene tanihi ANC. Loko mi co-opta munhu loyi a nga ri ku kona ka REC mi va mi langute yini? A khensa muhashi ni ta tlhelela futhi nakambe muhashi hi va hi langute nkarhi munhu a nga ve a ri kona aka nhlangano, ti-structures a nga ti serva, hi zela futhi hi langutisa ku i tisa yini aka nhlangano hi ku sweswi hi ya ka ti-elections muhashi hi lava vanhu va nga na experience ya ku tirha ti-elections, hi lava vanhu va nga na experience xa ku understanda constitution ya African National Congress ku nga yemele yi drivaku tanihi hi ri vurhangeri bya Regional Executive Committee ya Levembe. Mi ta languta muhashi vanhu lava hi nga va co-opta loko moya mi ya cheka history ya vona aka nhlangano mi ta swi vona ku i khale va ri kona ka nhlangano va sevhile ka ti-branch va sevha ti-sub-region leti va humaka ka tona va sevha na ka ti-REC. Mi ta tsundzuka comrade Shadi a va ri REC member ya ANC Avembe aka term ya ndzhaku ka leyi nga hundza. Comrade Nenguda hi vona the longest serving deputy chairperson of the ANC in Vembe region. Se hi tise vanhu lava nga ta hi pfuna ku ku ta va na unity aka region ya hina na ku va ku tirheka kahle hi ya tirhela vanhu va xifundza xa le xifundzatsongo xa Vembe. Kambe se mi ri yini hi lava va nga hlawula hi ku a ni ngo loko swi vula ku nhlawulo wa n'we tanihi region wo nga pfuni nchumu loko ku ve hi ku munhu a nga hlawuriwangi ivi n'we mi n'wi co-opta. A ni loko ri ku a hlawuriwile loko ri ku vanhu a va n'wi lava va ANC a va ta va n'wi hlawurile.
kambe muhashi constitution ya African National Congress ya pfumela ku co-optiwa futhi a yi vuli ku loko mi co-opta mi nga co-opti munhu loyi a nga langiwangiku yo vula ku loko mi co-opta mi fanele mi cheka mhaka ya experience mhaka ya ku munhu yaloye i na malembe mangani a ri aka nhlangano ku munhu un'wana na un'wana loko a ta fana a langiwa hambi ko ku co-opta aka region i fana ave na 5 years and above as a member of the African National Congress. So loko hi co-opta a nga co-opti mhaka ku hi co-opta vanhu lava va nga ya va ya luza ku langiwa a hi co-opta vanhu lava va nga na experience leswi a mi ta ku cream de la cream of the organization hi ku hi lava unity avembe hi lava ku loko ku ri na ku tirha hi ndla leswi president va na National Executive Committee va vulaka hi swona ku khomana ka nhlangano ku ndlela ku loko hi ya serva tiko hi va hi ri ANC leyi nga leader of society hi va hi ri xilo xin'we muhashi. Se swi vula ku n'we loko mi hlawulana as ANC a mi hlawuli cream de la cream mi ya yi co-opta kunene se mi hlawula vanhu va njhani? Hi hlawula cream de la cream mara a ni xitulu ku va ku ri xin'we muhashi aka xitulu xin'we ku ta nghena munhu wun'we mara loko se hi ya co-opta hi fana hi tshama aka meeting aka RC ni loko hi teka xiboho xa ku co-opta hi ve na ku tshama aka RC ku va na ku engage na ku pfumelelana ku hi ya ku co-opteni va mani mhaka ya hina a nga a se hi hunde khale ngopfu ka leswi swa ku langiwa swa ti-RGC na ti-regional conference se hi focus aka ku hi fana hi ndla yini to make sure ku ri avembe ku na unity ku nga unity ya democratic revolution a yi humi a xiporweni yi va leswi yi fana yi va swona muhashi. Se ku na muyingiseri la a nga nghena tolo loko a vulavula hi swo swi nga endla ku hi milava sesi Ngobeni ku a vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini tatana miyela ncawu ke va ri ka REC top 5 kambe mi nga va consider ku va mayor na khensa muhashi kuna avembe kuna treasurer wa region ya Levembe a meyara sweswi munhu a nga meyara wa district i comrade Nenguta kambe muhashi mi ta swi vula nakambe ku loko se mi ya dila na timhaka ta ti-deployment muhashi mi dila na mhaka ti-deployment as per members of the ANC loko hi ya langa ku i mani loyi a nga ta fana a va meyara mi ta tsundzuka muhashi loko hi ya ka conference ya 2007 the only resolution yi nga tekiwa aka conference ya 2007 i ku a ku laveki ti-two centers of power loko swi ta aka president wa ANC loko ku ri ku ANC yi wine ti-elections i fane a va president wa tiko but when it comes to all other officials and any other officials in each and every structure a ku na ku swa boha ku sweswi loko va ku mina ni valavulela xifundzantsongo xa Levembe ni boheka ku va ni ya va meyara ku va na ti-engagements aka ti-meetings in the ANC we engage up until hi fika aka ku pfumelelana ku vito sweswi ku ta famba leri hayi ku ri va nge swi koti va ta tsandzeka comrade miyela ni cawuke va na yona experience mara sweswi hi yo decision leyi nga tekiwa hi REC muhashi na vona ve ri yini ni nge vuli kona ku ri vona ve ri yini mara leswi ni swi tivaku i ku va hlonipha decision leyi tekiwaku hi structure ku wa regional executive committee leyi loko yi teka structure yi teka decision yi fanele yi boha hi ku hi leswi aka ANC hi vulaka ku democratic centralism must always take its course muhashi. ni vona ka list ya n'wina ku rhange tatana Shadrack Maluleke swi vula ku yini i order of interest kumbe swi yo tsariwa ntsene ku 1 2 3 loko a ku ri leswiya swa khale before ku sungula swilo swa ti-interview aka ANC a hi ta ku it is in order of preference ku since va nga nghena mi ta tsundzuka muhashi ku comrade Shabi loko va nghena aka masipala wa le Collins Chabane a va pfala i space lexi loko munhu a ta ku a xi pfulekangi kahle
leswi nga pfulekaka xiswona. Yeah. Kuve na a very harsh thing that happened leswo Comrade Big Mose va nga hundzisa swona laha misaveni swi nga ri ku swi kahle at all. Mara loko va nghena a ku vangi na ku hlangana aka masipala wa le Collins Chabane. Va ye va kota ku pfala ku ya rhangeriwa ku va na unity ka masipala wa Collins Chabane. Na sweswi masipala wa Collins Chabane wa ha raneka kahle. MIG le ya ku hundza va spende 100% va ze va ngeteleriwa na mali yin'wana a henhla ku komba ku va le ku tirheni va ya mahlweni na leswiya swa kahle a swi endliwa hi Comrade Big Mose. Kumbe xana dati va van'wana va withdrawile hi ku loko mi kha mi va hlamuserisa sweswo hi nga swi tivi muhaxi ku van'wani va withdraw va ku njeke yini mara lava vanhu lava hi nga va nghenisa vanhu va nga na experience xa governance ku tala ku ta ni byela ntiyiso muhaxi. Comrade Faith Chauke va ve xipikara xa masipala wa le Thulamela, va ve mayoral committee member ya Levembe district. Comrade Mavikana va ve portfolio head ya technical service in the previous local government. Sweswi I portfolio head ya finance aka masipala wa le Collins Chabane. Se mi ta swi twisisa ku vanhu lava hi nga va nghenisa a ko va ku yini hi nghenisa vanhu va nga na experience xa local government muhaxi. Sesigumani Mukwevo kusuka ka Bembe Regional Executive Committee cancel swinene tani mbulavuleri Sesigumani na nkarhi lowu taka loko hi mikombela hayi mi nga chavi mi ta heta tibulela ku rixaka ri kota ku swi tiva ku endleka yini cancel swinene leri na khensa muhaxi. Enkomo fambisa sweswo wa mina mbatwile n'wina mi ri yini ni tshemba ku na mawuwani hlamulekile hi ndlela yole makume mune timinete ntsena yi bile awara ya 13 ka nangona ku Afrika Wa Vulavula ka mukana London FM kumbe ni nga kuma muyingiseri wun'we ncindani kumbe vambirhi ni tifambela a ni tivi kumbe ni nga kuma kumbe ni nga kuma un'wana muyingiseri hi twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona ke loko va ha lungheka a hi sunguleni hi kandziya laha emakume ntlhanu timinete ntsena kubila awara ya 13 ka nangona ku Afrika Wa Vulavula ka mukana London FM ani ku ni ta kuma muyingiseri wo hetsela eka bolo leri nge le ku buleni hi rona kambe ka hayi swi tikomba vayingiseri va kha va pfumela ku ri hakho ya namuntlha ndima hi ta va hi rimini ku fika kwalano hi ndlela yoleyo kasi ke sweswiwani ku na mbulavulo wa president lava nge le ku vulavuleni hi ku amukela president wa le China na va twana va kha kaya ku vitana vito leri ku vitana mavito ya vanhu swi olova hi ku ya hi ku va mi ri languta mi ri hlaya mi nge zi mi tikuma mi kha ku GGP kumbe yini mi ta va mi ri langutini ivi mi ri vona ku ri tsariwile leswi ri tsarisiwe leswi se leswo mi nga ri hlayi min'we mo twa vanhu va kha va vulavula hi rona va ku GGP mi ta hetela mi nga vulavuli swona vito ra president wa People's Republic of China I President Xi Jinping. Xi Jinping. Iko mosu vona amele ku swihlayini. Ni utongwana wa mteki wa mahungu kaka na mpundu. Aka ku Xi Jinping mina hey ri languti ri na Xila I Xi Jinping. Ya ni sungula yin'wana mhaka ni teka ni valava yi cinta ni famba. Ni sungula yin'wana mhaka. Ku na nkulukumba luya wa ka Mtetete a ni la ku n'wi rivala hayi loyi ka Mtetete I ntsalela na papila va ntsalela na papila va ku hakho swi hlaye hinkwaswo leswi nga ku tsalela swona se na swi hlaya ne ni nga ha teki un'wana muyingiseri hayi ni nge he teki un'wana muyingiseri ni khenseli mina mi nga kota ku hoxa xandla ka nangona kwa hina namuntlha ni nga ha teki un'wana muyingiseri kambe ke ni ta hlaya leswi muyingiseri a nga kumbe leswi ni nga rhumeriwa swona la ku ni n'wi hlayela swo loyisiwani veri I ri yena Nawu Maboko Hlangwane wa le ka Mtetete a Alting va ri u yingisela nongonoko lowu hi mbilu ya yena hinkwayo wa hi rhandza swinene a khensa swinene Nawu a khensa swinene Nawu I n'wana Papa Relson na Rael Hlangwane laya ka Mtetete laya kasi ke makwavo wa ye I Kate Hlangwane kasi vanghana vakwe I Nhlaluko Xivambu na Collins Chauke wa ka Rixete yena I Nawu Maboko Hlangwane wa le ka Mtetete a Alting hala ka va Ellis Khosa mapfuma kako
ya se hayi ni hundzisile hungu ni tshemba ku swi tshamisekile un'wana wa vayingiseri va hina yana mahlweni u yingisela nawu yana mahlweni u yingisela ha khensa swinene ku va u kha u endla tani u yingisela tinyungubyisa hi vuyingiseri bya wena hi ndlela leyo hungu leri ntiseri wa rona hi ku tinyungubyisa hi statistician general Risenga Maluleke. Khensa swinene loko veri loko va fike kaya nawu wa va vutisa ku mina ke hikokwalaho ka yini mi nga ni runguli ai nawu leswo nawu i la ku runguriwa hikokwalaho ka yini mi nga ni runguli nawu a vula ku se va vakakho hi mhaka ya ku a ni ku na rivala ku ku rungula loko va ni rhambile na koho va khalanga a va ni rhambi masiku hinkwawo ni ta hundzisa hungu leriwani ivi ni ri hundzisela ka khalanga se impela ri hundzile hungu ri fikini sweswi ni vula ku hi yo mhaka ni hundzisile nawu ni tshemba ku ni ta va ni swi dlaye swoho nawu Maboko Hlangwane we le ka mitititi ya Alting loyi a nge ri i tsakisiwa ngopfu hikuva a yingisela Munghana Lonene FM ngopfungopfu nongonoko wa Afrika Wa Vulavula n'wana ba Ralston Hlangwane na Manrael Hlangwane makwerhu wakwe i Kate Hlangwane vanghana i Nhlaluko Xivambu na Collins Chabane wa ka Rixete ni n'wi hlayile ni n'wi hlayile lomu ni twaka vulavulela hala tlhelo i Ike Ngobeni swi vula ku nongonoko wa Dzumba na mina se wa sungula lowu wa nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathebula ni tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene ku ya amahlweni mi saloyi Musa mano ku matiwa hayi vuyingiseri wa hina loyi a nge u yingiserile na sweswi ne he Hlangwane ma ku tiva xifokofokweni n'wina yingiserile se minkarhi hinkwayo loko va tshika va ye a kaya mun'wanati a ta vutisa ku hikokwalaho ka yini mi nga ni rungulanga va lava ku runguleni se no va ku hayi hi ta hundzisa hungu ri ya ka khalanga se ri hundzile mi nge na mina ni humaka ku hala ka vo ka mitititi ni n'wi byela a ti hi hlangana xipfokopfokweni ya dya tintonga Dzumba na mina